بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuka am kemon delu tukbal tebi pagsarang syukuri insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tiya na kita isab magkapagkaswa iya ni sisangim inin iya ni sangim ataw akan pagkaswa-kaswaan pagpaisiban TV antara ienemiaan dangan parangan ganta pamibig duk panuhot si bisara Allah subhanahu wa ta'ala fa inni wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Duk mindaran kew magpaisib ataw akan magpaisib pinaisib kam benal pagpaisib pagpaisib pinaisibin magmumpaat si may bangsa mu'minin bangsa magpaparatsaya. Ang baniin pahapte biniyatten bidangan parangan amban ako ni mamisaralay laton na sampay kaam kemon mapakalihin pegge kahapanin atawakan ini hinang pangandakanin pesong hadjenin pesong isab hadjesin azabnin apabila ga kedelusan we ke ikhlas atawakan pagperembus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniin saingge hantang pakalitin bi lune ke dindang-dindangan ataw akan mag-ikka-ikka lune ke miaan sasang pabakbak sasang pasari-sari pakapang-kapang
dem sa sakatan, sangim ni ki atau akan ellew ni, tu delem lahat Saudi atau akan dumain, subege pelekat TV amban pakale TV iene ikhlasin, duk iene tekeswa TV hinang TV inin atau akan pakale TV inin tekkale sellew dembuli, pegge ada kala inin makatabang kitehin, duk inin sababan makalapas kitehin, si oras kalagihante ni iene hinang mahapin, pegge ellew ien bayak kita rukgai, ga ne niya pasambatante, ga ne niya miyaan nabangan kite, malengkan nin bang ini siya bakas te perihalute, metuwu dia tak bolak dunya tu. Menjari me umat Islam tambus te iya na bakas katagnaan te. Parehing kitebi iya ne si waktu tekka pelutusin atau akan hadiyahin punebi tebi Sulaiman alaihi salam, serta gamiaan kesulutan pegge bisanen we bennal pengurung Allah Ta'ala iyehin mashab pe amban iyene hadiah atau akan pelutus iyene si Bilqis lay. Menjari miaan te explain te bang ina maksud iyene bisyara nabi tebi Sulaiman, fama atani Allahu khairum mimma atakum, iyene pengurung Allah Ta'ala hin mas labihap amban iyene pengurung kaamlu na peinte sampai jin pagbayaan ni bang niya kabayaan ni hininang may building, jin induk syaitan menghinangin sampai meginang palanggana, meginang kaldero, megtutuhon yene may batu harga delem katahik-tahikan laton na sampai dia tak bulak. Inin amban me iyene delem pagbaya-baya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Puas pepole ne iyene megbuo pelutus miyaan, sarta pinebohan we ni sundalu iyene sundalu GTGS dengan pangan ganta megwa siya amban kauman pelehan dendemiaan. Kemon ni seruk me batanin supaya si puhina pi pu Nabi Sulaiman sarta megmelilla sarta pasik tuju Islam, menjadi umat Islam mapaatagin puas iin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala sidilla Nabi Sulaiman, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Pagsakay na pinebo o siya Nabi Sulaiman sundalunin haplahat Yemen, haplahat Saba, misara iye nemiyaan sidehluan mahadjana ni saili, pain ni o campaign na may mahadjana ku kalasahan. Ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin, sine pain ni amban ka am ngeddo bangko nilay amban Yemen, amban lahat Saba, pinipihak Palestine, dehelu pain ni amban ketek kade pitu, megdelem lahat tebi inin, ganta iye ne meg muslim atau akan surrender atau akan megmelilla iye ne si diawak pamarintate. Mencari me umat Islam, pangandakan Nabi Sulaiman tu hunit manamalan. Bistanu, amban Yemen, lahat Saba, hak Palestine, bang iyan inubas we ari plano magkulang maglabi, miyaan may 3 oras atau akan 4 oras sampai palabi pebilalai. Najaman ne bang ilengan iyan miyaan amban Palestine hapein te miyaan Yemen atau akan amban Yemen ha Palestine birabel ta saili 4 bulan mangkintek ka. Pagtaabot misara Nabi Sulaiman sidalwan madjana nin, kabayaan nin,
Subay te eddo iene bangku Queen Bilqisin atau akan bangku iene nekura silahat Yemen mian seru unduun miaan daakne miaan te eddo pente mian ko itu kailangan dehello tekka bangkuin amban iene ketekkasin Queen Bilqisin lesi dehelloan. Subhanallah. Na bang may kita ko itulay hipeng kita mikir ni. Sini raho pente mekegeesin hadje bangku iyan mian queen. Ubus dinak ineddo ni amban lahat Saba, amban lahat Yemen, pinapihak Palestin. Kabayaan nin chubay tekka dehelo amban kitekka iyan dapu bangku mian si Bilqis. Nahip niya nambung. Subhanallah. Pene. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Nania hipmeteng getangan amban jin. Ifrit yene jin basagan duk jin tau duk jin niya kakayahan niya geesne iene kwe gete geesin duehin. Na ina oper dembua iene mia anjin inin me pong tina ikalasahan aku pein ne Nabi Sulaiman ngedok bangku leitek kan si delo anu geke ewutan tumengge ambat peningko anu yan. Subhanallah. Aku pein ne Nabi Sulaiman ngedok bangku nilai amban lahat Saba pinepito hap lahat Palestin yu nerusi dehelo anu bangkuin. Sige pekeu tumengge amban iyan peningko anu iyan bisyaranin wa inni alaihi laqawiyun amin bennal penne aku TGS ku iyan mengket seruun duun duk amin duk tapangandelanku geru ku mengobbeng amban me bulawan nilay bisan ko ahat tapengendelan carta tapangandelku bang ina dok kamban Yemenin sa iyan duisa mentek kasi dahelu anu. Umat Islam inin amban me kakayahan jin. Amban me kakayahan iyan miaan pong tinaite pente amban dengkepak iyan me jin. Nahangkan nan sinin niya takaya iyan me jin. Geta kaya iyan me manusia. Manjari miaan jinin tekka seruun duun peinte amban me Madinah megdelem lahat Yemen daddali iru pege duman siya iyan ko me kitelik na inoperan iyan wedem buat jin mabasagan ini Nabi Sulaiman iye mengedok bangpuin tekka na si deluan ni gepengebutan tumengge Nabi Sulaiman amban peningkoan niya. Natingko me nakurain bang petek ka mean ningko Nabi Sulaiman pente amban salung-salung si peningkoan nemen ganta me nipun mahadjana ni gay pengebutan tek ka letu elewin nengge ni Nabi Sulaiman mananen kadar me 3 oras pe 2 oras atau akan pediawa pe bilai TGS newe jinin ngeddo iene bangku amban Yemen miaan pinepiha Palestin iene silahat pelehan astana Nabi Sulaiman ini. Nabangupama ajaib kau si inin mas maka-ajaib me pesunuin inen me pong tinai kalasahan. Pain niya isab dembua amban manusia dumando amban jin. Sumagwa keurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu duk keurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala karamat. Fainne qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Na niya metenggetangan amban manusia niya me kaul nan sin pinan amban jin du sumagwa pein sinduehin amban manusia iene memeteng tangan inin. Amban kita biru iene manusia. Sampai inalenan inin we me sinduehin. Sumakuha
Gene taat te alennen bang mian ko itu nali. Painne Nabi Sulaiman, aku painne ngeddo bangku lay hawa dadalinen tekka ni si dehluan nu gay pengibutan pekilep matanon. Mananin, deng kilep mata, automatik ni iye ne bangku ineddo ang banyamin miyaan. Tekite ne magbarmata, iye ni si dehluan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah, may pong tinai kalasahan. Jinin, inopera no Nabi Sulaiman, tekka ne bangkuin gay pengibutan, tumengge Nabi Sulaiman amban peningkoan ni. Mananin kadarme 2 oras, 3 oras, atawakan pediawa billahi. Pagpidem buwa iye ni rajulun salih inin. Keurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala panghatiin inin. O perne po Nabi Sulaimanin. Eddo ne bangkuin, gay pengibutan, balik pekilip Nabi Sulaimanin. Tekka ne bangkuin, si dehluan ne may pong tinaikalasahan. Inin na umat Islam, inalenan were karamat. Yene inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala den buwa manusiain sine-sine kinabayaan nen sine-sine miyaan dinuhulan nen tegees ne iye ne gay tegees tehinang may mesinduhin. Pegge ekka iyan bayuan ne. Duman kemon tegiteno maka-adjayip painu karamat ne. Bisan peguwa amban iye ne miyan gibisan ngoso tong atau akan kinong koma ne betis nin hawa teggel ne manggabig nakas kinusuanin pege magsambahayang ubos bang niya tekiteno maka-adjayip amban iye painu karamat ne. Duman sa ili. Pegge alen na iyan isanin irhasat, kemerwenen mu'jiza, ketelunin karama, kaampat nin ihana. Ihana. Esebesebon binin. Irhas, mu'jiza, karama, duk ihana. Inin kemon paatag, pasape amban iye neme kewiyak sa hantin. Inalenan irhas, amban mairhasat, iye ne amrun khariqun lil ada. Iye ne parkala paatag, peguwa amban iye ne kewiyak sa hantin. Upama, saliruinin maananin kemon, sumaguwa ni ahadya pegbiddan na ahat-ahat. Bang paatag si dembuwa nabi dehelu peamban pagnabine alennen irhas. Irhas alennen power inin term nen dang si istilahat syarate. Upama ko paatag si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ga pe iye nabi, ga pe iye rasul, iye ne paatag kinepak daakan nen bahu umul magkulang maglabi, umul 10 tahun pe, atawakan 7 tahun, inipat si Bani Saad. Hinabure meglola dukpong tinaine ang bansusu, ubus tekka iye ne malaikatin, pinabahatalang iya sa ili, pinabat, sarta kinepak daakan nen, ubus niya ineddo ang bandelem beteng ne miya an butinimanan, iye ne painde sa syaitan delem beteng, atawakan delem daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miyaan, paatag si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam butantunin gayman paatag si kemon manusia sumaguwa paatag dehelu amban pagkanabi ni. Na inin inalinan wer irhas. Paatag si dembuwa nabi sumaguwa ga pe paatag iyan si oras pagkanabi ni atawakan si oras pagkarasul ni. Pang na inin iyan kwe me piye hap me miyaan lahat Syam, hap Damaskus, atau akan hap Busra. Kanian Rasul sallallahu alaihi wasallam mian magbisnis. Duk Maysara, iyan mian bataan Khadijah radhiyallahu anha. Puas mian may umat Islam, bang lumengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hap lahat Syam,
na niya inalak ngalandungan iye, mayung-mayungan iye, amban diata bang hinaabu panas mata elewin. Inin paatag si kemon Yen ilandung-landungan kawa inalak besi panas elewin. Na inin paatag si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagua umatag inin dehellu amban pagnabi ne. Dehellu amban pagrasul ne. Yen oras ne pe subul-subul atau kan oras ne pe dehellu amban keturunan wahyi. Alen ne inin irhas. Nabang upama paatag ne iye ne may pakarajaan ko te subahat te inin. Dia lempag kanabi aane inalinan noere mu'jizat. Na ini paatag si kemon may kanabihan. Iye ne inalinan noere miracle. Pain bahasa Anggalisin. Upama ko may jaman tagna amban may miracle petek ka po jaman Nabi Musa alaihi salam ke pakwe ne tahikin perue. Tehinanglan tuhut de saili duk segay te turul we Firaun duk sundalunin. Amban paatag iye ne may mu'jizat alinande ko ne si jaman kauman Nabi Salih. Gay kemi pain kauman nen magparatsaya bang gay kemi kepegua unta ang bandelem batuinin. Ang bandelem batuinin. Nasine keo rahu may kepegua unta ang bandelem batu. Untain kebiaksahan. Pegua koru pegua Subi rahu lebean magdembua antara lelahin duk dende. Puasili wetteng ubus nganak unta miaan. Namengkintay ng unta. Napinaku kauman Nabi Salihin amban iye. Ambat iye megwa unta, amban delem batu. Dinuhulan we Allahu Ta'ala iye ne kabayaan me aane miyaan atau akan kauman ne miyan pegpopok ne batuin kepak pegwa untain. Inin mu'jizat alenen bangke ne anen ke umatagan nen si Nabi. Ko peinte umatag po Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Si waktu iye mapanjari miyaan dembua manuk-manuk amban peinte miaan pisak puasili tihupne tehinang palayang megkepekelum iye aamate si jaman ne inin inalenan were miracle inalenan were mu'jizah. Nako paatag pu jaman Nabi Ibrahim si waktu iye ineggas dialem ebbot 40 elew ga meke ine iye pen Allah Ta'alahin ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O keu ebbut penia keu haggut dok makasanyang peinne pu Nabi Ibrahim. So bisa niya dalam ebbut 40 elew koro ya kahantang dalam aircon. Inin alenen mu'jizat miracle paatag iye ne si me kenebihan me pong tinai kalasahan. Nabang kanyaan nen keumatagan ne inin duman nabi bang upama ke umatagan ne me parkala tesupahat ku inin yene parkala pe bidda amban kene biak sahanten duman nabi ke umatagan nen ene inalenan nuere karama pinain si anu yan tege karama na yene pe bidda miaan hinang nen amban iyene ke biak sahanten bime pong tinai kalasahan. Nakoy mapaatag si yenelella jaman Nabi Sulaiman inin. Aku pein ngeddo miaan. Aku pein ngeddo bangku lay amban lahat Yemen. Amban lahat Yemen. Tek kanepin ni si deluan no gay pengibutan kumilip iyene pamayam nun. Na inin duman inin dembua nabi sumagwa dembua ihad jaman rajulun salih keurungan wa Allahu Ta'ala iyene karamat me pong tinai kalasahan. Manjari bang payaman tabi iyene me sinduwe kisah niya me paatag karama kome si jaman di si Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Insahha maqil si waktu pinebowe ni Saria dembua amban kumander ni pinebowe ni ganta ngeluka Irak. Ye ni sipig jiharan jaman lay.
Pagsakay ni Sharia miyaan si magharap duk sundalu, naniya hep kuntarare atawakan iyan me kalaban demian tek kaamban bukot iyan puno tinaikutan den kelelehan ganta iyan miaan hinantak amban bukot iyan sundalu Sharia miaan painteduk siya tepesi ellet dembuan amban may strategi pagbono na Omar ibn Khattab dialem Madinah nga khutbah. Pagsakay sa ili nga khutbah Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, magtoy pabahatal lang si iya amban Madinah, iya ne miyaan kahalan di si Sharia miyaan. We niya mukut siya amban bukutan, tehinang tepesi ellet siya gata sayo di si Sharia duk sundalunin. Nangel lang si Omar ibn Khattab, amban Madinah tal Munawwara ini wisaranin sasang na mga hutbain ya Sariyat al-Jabal ya Sariyat al-Jabal ya Sariyat al-Jabal o penne Sharia puno penne o penne Sharia puno o penne Sharia puno takalewe Sharia ini si Iraq suwala Omar ibn al-Khattab miyaan bahute syayure we ni ahati amban bukutan de iene kuntarare ganta iene miyaan mono si amban bukut sababan te agpangan de iene kuntara amban bukutan demian. Sabab iene bisyara suwala si Omar biyan amban Madinah. So inin paatag may parkala inin enan de miracle si dumain nabi sumagua alen nen istilahat nen karamat may pong tinai kalasahan. Naman jari bangken ya annen ke umatagan nen lelage magsambahayang, gemeg ibadat, atawakan iene nungka si syara Allah subhanahu wa ta'ala, duman kahaba, bang kumikikite maka-adjayb penu karamat ni alenin. Pegge, inin me pong tinai kalasahan, baya kiurukgay, umatag inin si me ngakun, magnabi-nabi si. Umatag siya iyan may parkalainin makipahinang siya adjayb iyan si pamayang manusia sumagua paatag iyan parkala makiulali-ulali miyaan siya opposite kinabayaan din lawan kinabayaan din upama amban me te suwi-suwi jaman tagna kone me paatag si jaman di si Musailama tulnul Kadzab, kone me jaman paatag yene si me mapel we si nabi, naniyar wisab inalenan we re me mirakel de inin. Mirakel sa inin, yene me parkala maka-adjayb, mian pinaatag atawakan tinuguhan si me parkala inin. Sumagua, yema paatag si siyehin opposite kinabayaan din. Upamanin, me nambal saki siye me polong. Nambasaki siya may polong. Na paatag isab maka-adjayb iyan miyaan panambal de miyaan. Sumagua embes kole nambahad ja isab polong sindueleli etan din. So miyaan paatag sumagua opposite kinabayaan din. Inalenan we ere ihana me pong tinaiklasahan. Yun pengendek des si me aamiyaan. Ihana alin nin si parkala miyaan. Pagkas zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, paatag si miyaan sahabat ni, may duddag anak matarin, si pagbonoan. Duddag matarin si pagbonoan. Ineddo we iye ni sahabat miyaan matanin, pinipisi Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan magpatambal pi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag sinapu Rasul sallallahu alaihi wasallam, matuk iye ni miyaan atawakan balik iye ni matanin ko tagnain. Niya me si jaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, petote-tote ni me tangan din si pagbonoan putok. Pag sinapu Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik ko tagnain. Jaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, may kipig istorya duk me kambing. Atawakan may kipig istorya duk me kayo. Si jaman Rasul sallallahu alaihi wasallam
mimbar peninggihanen, nangis. Amban pakahulma, amban batang hulma. Ulali ni sahabatin bang ine suwala, iye ni magtangisin. Pagpayam dega niya nangis amban me jamaare miyaan. Ine keo hati manangisin, mimbar peninggihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Iye ni batang hulma mimbarnin. So inin mukjizat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bang paatag iye ni si Messie ngakun we siye nabi na paatag iye ni parkalamian silawan kinabayaan din. Embes ke ulian polong aahin nambahad ja polong we de. Bang upama nambal si aapesek sa ili. Pagtambal de ame pesekin pegua opposite kinabayaan din. Tehinang lakap ni tehinang pesek keruwe. Inin inalenan were ihana me pong tinai kalasahan. Naduman kemon tekitenon bang ne kyo makakita makaajayb-ajayb. Ahin palayang duksud jarani riyata langit. Mekekite kyo me upama lumingan diata tahik. Mekekite kyo me pente palayang. Iyan iyan mustahil. Manjari iyan paatag sidembuwa manusia. Sa payamanon iyan emyaan maghinangli. Bang aamig ibadat, dukhagit katalewnen si Allah subhanahu wa ta'ala, peinun karamat iyan. Sumaguwa, bang gewi sa nukku, aamig sisirik, aamig sisihir, duwero. Banggay tinuguhan niya Allah subhanahu wa ta'ala, opposite si kinabayaan nila, banggay sihir iyan, may pong tinai kalasahan. Iyan ko keikahan paatag si kita si jaman ko ito may umat Islam. Napagi kita, inin kailangan siya in-explain, inin may pong tinai kalasahan. Pagi kita, dumain. Bang nakikita, makikita palayang sa ili. Bang nakikita, makikita palayang. Bang nakikita, makikita miyaan lumengan data tayo. Pinain siya awliya. Gaiyan basta-basta. Awliya pinain. Atau bang nakikita, makikita ini miyaan yene may power upama, nuntok sa ili, pagsuntok na kayo isang tawa, padayang aahin. Duman iyan kahaba, karamat. Sa ni awak tunay sihir may pong tinai kalasan. Duman ni alamat pagkaawliya na may pong tinai kalasan. Bang payaman no bang sine real awliyain, inakahan kita we Allah Ta'ala iyan ni awliyain. Bang sine? Amban me, lamud awliya Allah tinabangan ni Allah Ta'ala rukme iya ni karamat ini ko ni mian zaman Nabi Sulaiman inin sa bang Allah Ta'ala pinaaka bang sine awliya nin pen Allah subhanahu wa ta'ala hin ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. In definition sin awliya. Duman definition awliya in bangka makikita padayang, bangka makikita mian lumengan data tahik, bangka makikita may agi tekite invisible, bangka makikita may agi katamaan mian bisan dugi magsasambahayang ban dugi magibadat pen awliya ni bukon behat to sa awliya in pen Allah subhanahu wa ta'ala awliya Allah ta'alahin ga niya kesusahan ne turata bulak dunya rukga niya ketelewan ne bang semol hapadarat Allah Ta'alahin. Sine? Alladhina amanu. Yene me si magparatsaya wa kanu yattaqun. Kenya anden si Allah subhanahu wa ta'ala magmataliw. Basta magmataliw kew. Mag-ibadat kew. Baribadat kew. Basag kew mag-ibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dukha pamaratsaya nun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ni awliyain may pong tinai kalasahan. Nasa niya nan sin hadis baya basa ko si Kaam. Iyan ni may tekite ko gihinang degay may amig ibadat. Lagi may abar ibadat. Lagi iyan ni kaikahan may keguruhante. Subhanallah may keguruhante yan. Sinduwe may kiyamul layl magtahadjud. Atawakan iyan ni miyaan nangis si Allah subhanahu wa ta'ala mi'an lisagtel lusangim
Ganta katalew tuju iya ruk pangapas surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inin me inelenan de auliain. Yen haget katalew insya Allah duk haget pamarat saya insya Allah ta'ala. Nabang niya nguririan me ainin me pong tinai kelasahan. Subhanallah. Delikado inin manamalan. In inalenan de me kebusungin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idhanna. In definition sin auliain payaman bi pen hadis inin hadis amban Abi Hurairah duk amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam amban Allah Ta'ala bisyara Allah subhanahu wa ta'ala. Iene teriwayat wa Imam Bukhari tamanan sahih na hadis. Pa inne man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Pangandalan bin kime misa-misahan amig ibadatin me basta-basta. Pangandalan ten biene me misara-misarahan me guru. Gonggot ne si peg iftaan, gonggot ne si ketelewan si Allah subhanahu wa ta'ala. Basta-basta. Pakelewan bi hadith inin. Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Bang niya penne nguririan me aulia ko diata bulak dunya iyan. Yene me amig ibadat duk me abasag ketelewan insya Allah ta'ala. Sali do amban lebay hinang tinukbulan neke me ain. Atawakan amban lebay bisara binese-besean wewi iene wali ku iyan ludi atak bulak dunya faqad adhantuhu bil harb indananun bi aku memono ka amin pen Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah makatali may pong tinai kalasahan peindaro gay me good dubusungin hangkan cuwe kita bi pepe me misarahan iyan bar ibadat ya Allah subhanahu wa ta'ala yan. Gi kitauhan no binisarahan nun ada kala niya pagsugpatan daruk Allah subhanahu wa ta'ala gate sa yunu donga me isag telo sangin magtahajjud tujuye bubis sarahan no buinsulto no sinabab amban niya na pinginsulto na miyan iyan magtagna billu kedekdesan nun iyan magtagna billu busong me kitawa kauhin gi basta-basta hunit manamal may misarahan nag-ibadatin. Ganiya dusya tinunggaan. We Allah subhanahu wa ta'ala binono we ni. Binono megbono. Beri duwe rudusye. Pinatampal we Allah ta'ala kunta penguntarane si ainin bang tehinang may duwe kayu inin dusyenin. Isanin. Yene me siye. Misahan may amig ibadat. Misahan may ulama. Misahan iyan me siye. Haget ketelew insya Allah ta'ala. Tinunggaan wa Allah ta'ala hin binaw magbono iyan me ainin. Kemerwenen. Yene me siye. Maggandariba. Maganaksin. Tinunggaan do isa wa Allah ta'ala binaw magbono. Turata ulak dunya ini. Duwe duse inin. Me pong tinai kalasahan. Binaw wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinunggaan. Binaw magbono. Iyan me manusia inin. Nasakita ko ito. Siya babato ga talabalab. Teme hadith inin. Okay ru. Sak-sak hadja. Miyaan. Bisan dohati me kesya-sya kita ni. Daa. Me pong tinai kalasahan. Dilikaw manamalan. Pag-GWA. Pen Rasul, pen Allah Ta'ala in sisugpad hadith to. Bang pain ne patapit ipun kun sigi-sigi ubus lebeyan petepitnen iyan pinapardu kusiyehin. Mea magsasambahayang. Mea maghadji. Mea magjazakat. Mea magpupuwase. Mea magbabas sa Quran. Mean hinangde kemon kawajiban Allah subhanahu wa ta'alahin. Hatta uhibbah. Sampai kinalasahan pennewe kwe Allah pen Allah ta'alahin. Kalasahan ko penne mea mea, 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 mea,
Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Bang pepein ne sigi-sigi patapit ipun kun. Sedi amban pinapardu si siyeli. Patapit penambaruk ke sunnat-sunnatan. Pagbasa Quran, pagqiyamul lail, pagtuntut ilmu, pamasa hadith, pamasa yene kemon bayo an ilmu pinatek kawe Allah Ta'ala ilmu makahap. Amban dunya labinan, amban kemot elew akhirat. Tura tak bulak dunya inin. Aku pen Allah Ta'alahin. Pelihala ku pamayam din. Pelihala ku pangantan din. Palihala ku peinemiaan petekang din. Pelihala ku petekang din. Pelihala ku kemon iya ne baran din. Hadis inin hajje. Bangkew sigi-sigi nunay pardu, nunay sunnat. Kinalasan kaya Allah Ta'ala sampai umabot level nun pinelihala kaya Allah Ta'ala si kemon leleetan nun. Bang niya mo siya kao Allah Ta'ala bahala si kao. Hangkan na may umat Islam, yun may amig ibadat, may abar ibadat, may an bang tekiteno iyan salih, amay hubayaan, luda kuririanon. Ada kala duman iye tekuntaranulu, sa Allah Ta'ala iye mengedipensahan iye, nakatan kita. Wa in sa'alani la'u'tiyanna bang maku me ainin maginang pardu inin me wali ku inin me aulia ku inin bang maku me wali inin la'u'tiyanna tantunin pengurung ku bang ine pinakurin tantunin pengurung ku bang ine pinakurin wala in ista'adani la'u'idhanna bangkin ya anden nagpetelibon siya ako ine-ine ni pagpetelibon na tantunin patalako siya amban pagpetelibonan dem yan. Inin me walihin me pong tinai kalasahan me awliya Allah Ta'ala tura tabulak lunya inin. Yene haget ketelew nen dukpeg iman den dukpeg ibadat den tuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngayon ang kemon kaparduan duk nunay me kesunat-sunatan namangko siya umaku bisara-bisarahan ti siya laat. Garu siya bakas miaan. Garu siya bakas bonote. Garu siya bakas miaan. Garu siya bakas mono kite. Garu siya bakas miaan ngusak kite. Garu siya bakas misarahan kite laat. Garu siya bakas miaan meke anyanya kite. Bubisa-bisahan te. Burengen dua si Allah Ta'ala. Gayro bang dua ari si kitehin urungan de kita hidayat. Pakuhan de kita hidayat na okay. Tinaima wa Allah Ta'ala kehidayatan kita. Sa bangko siya umaku tuan ku tuju Allah Ta'ala ambat pekitin Allahin si kau kudratnin. Dak de keu mian inumay-umay ni kinabayaan de. Seddi pe amban ien tapit pe siya si Allah Ta'ala. Plus taan nyanya pe siya we no. Dua ataan niya hingga ilet neruk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ase-ase kita memisaran siya malaatin. Maka ase-ase kita miaan minsanaan siya malaatin. Wallahil azim. Wallahil azim. Gaan niya manusia nguntarahan aahatul, aasalih. Buga rumakaan niya iye. Gaan niya manusia minsana aasulut, aatapit siya Allah Ta'ala. Buga rumakaanya niya iye. Tantunin pinekita we Allah Subhanahu Wa Ta'ala hin kudrat nen basag nen si iye ne memisarahan duk memincanaan. Memincana iye ne me aamig ibadat meyaan. Baya kita rukgai. Inin janji sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hin. Pen Allah Ta'ala hin. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Bennal Allah Ta'ala hin. Ngurung kedipensahan. Atawakan siya bebeg yene me siya magpaparatsayahin. Hangkan me pong tinaiklasan andu ame hubaya. Gerbang ko me kulay saliru kita bilorong-lorong. Nabisan pe kuwatu yu suknaan be inumay-umay. Geru me keinekam. Sa niya me salihin. Niya me abar ibadat. Niya me keulamaan tebi. Haget manamal pamaratsayaran si Allah. Do nga lisag telu sangim. Sa kita uhante pegeme post de delem Facebook.
ada kala sababan pemisyarate sisiyehin. Iu janan magtagna keluge anten bi. Tura tak bulak dunya labi-labi dan mangselo akhirat. Aulia. Sin Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam. Wali sin Allah ta'ala tura tak bulak dunya inin may umat Islam. Hinalgaan ni Allah ta'ala. Bang na dapat. Sigay ni kayo makapag-adat sisiye. Sigay ni siya kayo bisarahan mo hap. Sigay ni siya miyan kayo urungan no kahapan. Dani bisarahanon laat. Dani usaon. Dani anyayahon. Pegi dilikaw siya iyo manamal. Fragile siyambatan. Iyan miyaan bahasa ko ituin. Siya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Bang niya ang usa me wali kulur tak bulak dunya iyan. Ako me manusiyahin. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Amban nasina siya. Ina talaban-laban no. Bandu virus gero kita makaato. Hedje nero. Puwet uri kita kelelekan kemon. Siya ingene bang Allah Ta'ala. Siya no megkuntarahin. Sabab iyan ni pemisarahan me salihin. Me siya mag-ibadat me turata ulak dunyahin. Na may amay hubaya. Bisarahan te binahadya kemon. Sumagwa bang me. Wali sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datin. Menjari. Bisa ni sumape pege ni sisita inin manamalan. Duman balikan ku aulia incu enadja tekitenu palayang atau akan petekang data tahik sa atau akan cubi tekitenu me karamat nin dumain pegian niya waktu sihir pinakitirian sa aulia mebenalin me pong tinai kalasahan iene haget keteleon insyaallah taala haget pamaratsayan insyaallah subhanahu wa taala na ko dembua iene mapaatag si zaman Nabi Sulaiman inin keurungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ilmu amban kitab pain me tafsiranin ngan dua at tuju Allah subhanahu wa ta'ala yene si aden ne tamanan hadje puun inurungan iya tugu karamat yene mean si parkalain inen TGS ne ngeddo bangku sibil kisin amban lahat Yemen tuju lahat Palestin dilem de kijab mata me pong tinai kalasahan. Pagkakay kita Nabi Sulaiman, iyan miyaan, bangku miyaan si deheluan nini. Tikita Nabi Sulaiman, bangku miyaan si deheluan nini. Gak pebisan ngebutan, painte pekilap matanin kwe, janji iyan miyaan si, anulay, janji iyan na dembuwa, miyaan rajulun salih inin, ini misara Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Pagsakay na tekitene bangkuin si deluan ne serta lain ngen dua atuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa inni hadha min fadli rabbi. Inin pa inni amban kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aakfuru am ashkur. Supaya ku penne tandas ne urungan ne bala. Bang mo ako ke pagsarang syukur tuju Allah Ta'ala iyan me power pinengurung na siya kuin inen iyan me kabasag pinengurung na siya kuin inen am akfur ataw akan me kebo ako ke megkupur iyan sinikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagsakay na tekitay na sayli basag nen sine kew me dembuwa ne kura tala amban Yemen ibuhan miles ibuhan kilometers TGS ne bangkuin ngeddo amban Yemen dilem de kijap mata Palestin. Pengurung Allah Ta'ala pawersiyahin na misara Nabi Sulaiman. Inin pa inne testing amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tudyo ako, pamayaman ni ako, bangke niya annen megsyukur ke ku ataw akan megkupur iyan ni sinikmat ne pangurung ni ako inin. Inin na umat Islam, dalil, we duman kahaba testing Allah Ta'ala hinchubay na hadjabala. We duman kahaba testing Allah Ta'ala hin,
we subay ni hadja miyaan ibtila atawakan musibah. Bang petek katinestingan kewe Allahu Ta'ala kahapan bang makapas kikew. Iyan si kahapan penesting we Allah subhanahu wa ta'ala kawin iyan. Pen Allahu Ta'ala hin, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Duk urungan kami kampanye testing. Si kalaatan, ko may musibah, ko may kesumampuk, ke kulang alata, kamatayan kita, kasakit. Te explain te na iyan, pasalan, maudu tebi, panangga tebi ibtila may pelebe miyan. Kemeruwe ibtila, testing tu rata bulak dunyan. Bil khairi, tinestingan kita we Allah Ta'ala hin iyan si nikmat si kahapan. Bang may kebuo kita ke, bang makapas ke kita si nikmat, miyaan may pong tinay kalasahan. Subhanallah. Inurungan kayo kadaya. Testing yan amban Allah Ta'ala. Bang may kebuo kao ke kadayanon mag-ibadat tuju Allah Ta'ala. Atawakan bang janan may kilabo kao ke pagkupur tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kanian kadayano iyan. Zakatan nurusin nun bang tek ka oras waktu zakatin. Bang kanian kadayano iyan ko may kuway tulay tebebeg nuruman na bang iyan eme siya magkalikihanin lagi dalam krisis kuway tulay. Bang kanian kadayano iyan kapanabang nurume madrasa. Maka janan makakasig sin pag-ibadat si Allah Subhanahu wa Ta'ala, makatabang sin Islam. Mananin makapas kayo si testing Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Sa bang kanian kadayanon, bisan zakatin gene kayo magzakat. Bang kayo pinikuhan sa baban pagtabang si agama gay kayo bisan contribution banduan puklimesin. Mabaya pe kayo dayahan namba hinang no pag-anak sinin. Mabaya pe kayo dayahan namba sampay hinang no magsingal timbanganin. Mabaya pe kayo dayahan namba sampay iene. Ebutan nga nyaya kayo si may timbangan. Kerut potein gay rubisan umawot de kilo pagtabot timbang no si amig timbangin. Hinang no de kilo. Iene halganin atawakan buhatanin. Mananin ga kayo makapas si testing Allahu Ta'ala si kayo kahapan iyan. Mekebuo ka o kadayanon megdialim kalaatan. Mekebuo ka o kadayanon penungka tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegnekura lemikian. Ko na jaman Nabi Sulaiman, peluha pegnekura nin siya pegsyukuran na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka unay buwa na kura ko ituneri. Ko itulay testing si ka o pegnekura no yan. Bang mekebuo ka o cake. Si kahapan ataw kan magmagkabukaw kay si kalaatan. Nabang tunay nuro kapatut mahadyanain. Bang niya pinebohan ang ban malakanyang bang ine pinebohan mabileihin. Erebi metek kasi pinebohan si raiyat nun. Mananin makapas kew si pegnekuraan yan adil kew. Sa bang upama pinebohan ang ban malakanyangin tablon ubos metek kasi raiyat nun pain no ati anak tutpik pinebohan ang bandiata ruk na hadyan niya pinelet-nelet no. Mananin te iris we no tablunin te hinang no tutpik ga kyo makapas si pegnekuraan nun. Bang upama pinebohan ang ban malakanyangin me dehetus ngibo. Bang erebi metekahin detus ngibur si raiyat nun. Maananin makapas kew. Sa bang metek kasi raiyat nun. Tepet salam dua asa ko kisate me pelebe-lebe miyaan. Maananin okay dem buwa pong tiniiku kalasahan. Bang metek kasi raiyat nun. Pain no si raiyat salam dua Duterte ko si Kau. Kegan na siya sa raiyatin sine kew dembuwa presidente magpasalam dua si ine kew tatanga mereklangal ni hati iene pinebu Duterte si hinci elet labon naman melekin magpasampay salam dua ali tantunin ga tebo onu pegnekura anu iyan si kahapan ga kew makapas iyan si testing Allah Subhanahu wa Ta'ala si kawiyan tebo onu iene tujuh kalaatan pag nakura nun. Ga kayo makapas si testing Allah Ta'ala. Wey, pag nakurain. Pain Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi.
pegne kura kuinin peinne lamud ne amban me GS ku tekiteku iene miaan tebo o bangkuin amban Palestin hap amban Yemen hap Palestin delem dekejak mata liyabluani ashkuru an akfur supaya ku tinestingan wa Allah Ta'alahin bang mekebo o aku ke megsyukur pegne kura kuinin bang mekebo aku ke tujuh kahapan pegne kura kuinin atau akan akfur atau akan janan meke jahalis aku janan meke miaan bo'o aku mangga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala janan makasasyat iya ni sin pegne kura me umat Islam inin hawal gak pegne kurain Nabi Sulaiman bang suwe petek ka tapi hajat man dyan pagi niya me upama magpain pinain demokrasi country kita bang pinasampay painte hak tenwene kurain napaya-paya rin banggay pinahak banggay pinasampay mian duman ne painte mian sikita lai gai duman sa ili me pong tinay kalasahan indanan tebi ira sindembua barangay atau akan ira sindembua mayor payaman bisyara dalam Pilipinasin DILG neke ene me makantan sin me mayor sudok me barangay dalam lahat irahin based amban ekahan dalam barangay nun ekahan register dalam barangay nun gay kita te parupang miaan wewi atau akan sine-sine ni kerwenen siluhahan lahat pegne Quran nun bang pekulang aanun pekulang eranun bang peek ka aanun maananin peek ka iranun iya teheti telelay maanan niya connection mahadjanain yene si ira pinetek kasi ka ulay nangkan me 20% mian calamity fund ubos puasili gadjisin me kunsehal ne sinduehin puasili ne kurain ne magpayambang ine mian bangtungan betad ni alata iye ne metelebimian ciganta makahap kau manduk makahap majana iyan syarat di alam Pilipinasin bisan kita demokrasi sakti lewin gak kesinakot kemon mepong tinai kalasahan tebiasan cuma gak mekehinangin weme sindue amban kita niya me project akante ke upasalan me building atau akan me health center health center si gue dalam belosa niya me project pasalan lan kataha me lan keu akahante keu si gue dalam belosa ge ketohan bang tumungan lan pinain niya project mian lan mian de kilometro te sulat nilai we ni apa nah jalan gak talab-alab nu ini keulan sinubahat dalam kilometro mian dalam belosa ni hati nahangkan bang petek ka gak niya maka atu si kita megejan belosa me pong tinay kalasahan bang dalam dunia ini do napin me behi building si gue dalam belosa taha me lan si gue dalam belosa so inin bang upama umabot sa inin level sin pag-antan te dalam kaumanin maananin gak kita sukses duk dem buak kita amban me tebo wat pegna kurat te dalam mian tujuh pamangga syarat sin Allah subhanahu wa ta'ala pakelete bi hadis inin ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamut wa huwa ghashun an ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah la ilaha illallah pesep sime kepong tinaihan sime mian kena Quran kami kalasahan bang pan isab kita bigay sasyat iyenewe fitnah kahapan pegne kura pinebetad wa Allah Ta'ala si kita hadis inin hadje manamalan la ilaha illallah gak benen niya dem buwa ne kura binettad megne kura di alam kauman bune te ebut matei
Oras kemetay ne miyaan anya niya ni raiyat nin. Ga pinegua hak din. Ga pinegua bang ina sukat sisiyahin. Illa haramallahu alaihi aljanna malingkan hinaram wa Allah Ta'ala si iya surga intek kali siya law dembuli. Duman basta-basta may pong tinai kalasahan pakarajaan to. Wa idha wulita umuri wa idha wulita umura qaumin laylatan pen qaulu syairin wa idha wulita umura qaumin laylatan fa'lam bi annaka ba'daha mas'ulu indananun bangkeu tehinang nekura dan sangem hajja sidembua rakyat i'lam bi annaka ba'daha mas'ulu indananun dan sangem yene bakas peg nekura numiyaan tinilew si kautek kaleselo kiamat. Bang tebe beg nur ke iya ni peg nekura. Delem dan sangim yan. Sangin na bang upamanin me determ delem 3 tahun. Sangin na bang upamanin me 20 tahun kau ngantan. Payaman bebehunit. Niya sa elew kiamat me umat Islam nekkel dine. Subat dalam hadis. Niya si elew kiamat nekkel dine. Kitawan bi. Atawakan penjindue mian hadis riwayat inin. Niya si elew kiamat ginantung iya na rukbasi. Gay ilekahan basi iya ni mga gantung iya mian. Menekkel dine mian. Samantaraan. Pegi bakas megnekura si sempua sahingga rahu gate tilew sempu aamiaan bang tetunay ro ke hak dangan-danganin te pengurung uwe iya na bakas megnekura sisihin. May umat Islam. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam po Abu Dhar. Ya Aba Dhar, innaha amanah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Pagsakay Abu Dhar, makupag nakura, penne, ya Rasulullah, panakuraon ba ko penne si Dembua kauman? Gataron ko penne nakura si Dembua kauman, ini sembong Rasulullahin po Abu Dhar, radiyallahu ta'ala an. Penne ya Aba Dharrin innaka rajulun da'ib. O Abu Dhar kau penne lelalamma keu. Ko gite tunayin hak iya ni raiyatin bang keu betad ko pag nakura. Ko keu makaanyaya. Abu Dhar dembua abar ibadat. Dembua hagit keteleunen si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagua ga binetta dua Rasulullah ni nang pag nakura si dembua kauman. Sababan pege damma iya tinali Rasulullah ko gete tunay we Abu Dhar haknen hak me raiyatin sinabab amban ga ke penunay hak miyaan ko janan meke sia-sia iya tekkale silo kiamat tuggu hadisin penne ya Aba Dharrin innaka rajulun da'if o Abu Dhar ka ulelalam makew wa innaha la amanah dukpeg ne kurainin penne amanat hajj manamal-namal. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Duk benal-benal penne tek kali selaw kiamat pag nakurainin kalugian duk pegsusunan we abakas meg nakurain tura tak belak dunya inin apabila ga tetunay uwere iye nemian hak dangan-danganin me pong tinai kalasahan. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu baktul si kita bibang cengge pag nakuranin sumagua magtangisan du magtahajjud si Allah subhanahu wa ta'ala kulang petulinen bang elew kulang du petulinen bang sangem pag tinilew bangway say petulinen bang elew duk bangway petulinen sangem kulang peinne bang tuli ku sangem tapakaat ko penne hak kun isab hak Allah ta'ala si akuhin bang peka ku tuli ku masangemin tapakaat ku isab penne hak Allah ta'ala si akuhin. Gane penne niya ibadat ku si diku. Bang ku isab penne tuli elew. Lemikian taan niya ku isab raiyat kun penne. Gane tatunay ku iya ni ganta magpatut duksiyahin. Hanggan na dembuwa waline. Pegsakay pineboohan me pong tinai kalasahan. Haplahat homes.
Penelistahon penne kemon bang sine may miskin silahat homs miyaan. Na pagsakay tek kasayli, pag jaman na iyan kurain delem Madina, ubus miyaan delem Madina, pagtaabot sayli, niya wali ni atawakan may gobernador ni delem Homs, silahat Syam. Peneli niya peboone pi, meglista bang sine tamanan miskin silahat Homs miyan. Pagpayam ni delem listahanin number 1, nekura delem kauman Homs miyaan. Pagi gumawa kemon bang ina sukat si mahadjanain. La ilaha illallah. Nekurain umbul dem buat tamanan na miskinin. Pagi gumawa hak dangan-danganin. Pagsakay sa ili, tekite si Omar, pinebohan we nesin, yene Sa'id ibn Zubair miyaan. La ina Sa'id ibn Zubair megmesusehan. Yenen gobernador delem Homs miyaan. Suse, ina bisaranin. Tinilew andanin, bang ine, kesusahanin, payin Sa'id ibn Zubair, kesusahan kun penne, tiya ne umasik dele dunyahin, delem lumate, tinalew ku penne kalu-kalu inin janan makapagkaat kitihin. Ine hinang dembuak ne kura miyaan me pong tinay kelasahan, masih pebehegian ne raiyatnen, yen si pengurung Omar ibn Khattab miyaan, bese ganta si iye ne tartantu iye ne pakarajaan miyaan. Najaman tagna may pong tinaikalasahan, bang si manusia, bang sinekurain, bang petek ka, masih pekebehegian, mahadjanain. Na, kopan umabot isab level 10 bijaman ko ituhin, bang si akuhin si ako, bang si kauhin si aku pe. Nada umabot sa inin level. Ine peg nakura si jaman ko ituhin, pegge tantunen bayak kita gai. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Tek kasi law kiamat, tinilaw kamiyo, wa Allahu Ta'ala, iyan si bakas nikmat, pemet binet tadu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iyan si kamel lura tabulak dunyan. Penuhutan ni, iyan ni, pegnekura, nikmat hadja inin mapong tinaikalasan, hangkan na Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabbi, inin pe inni, amban, miyaan, dara akan atau akan kalabiahan sin Allahu Ta'ala pamayaman ni aku bang magsyukur ke ku tudyo iye atau akan magkupur ke waman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi bang niya magsyukur makahabbaran ni ruhep i balik-balik du iye pagsyukuran nen balik du syukur nilay tudyo baran ni waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim bang upama niya pinne magkupur tasasat we pegnakura na miyaan tasasat iye ne miyaan we peg miyaan kawase ne miyaan fa inna rabbi bennal pinne Allahin Tuhan ku memelihala kita bihin ganiyun karim sangat dayanin duk sangat mulyanin gaywan mekay ne peg ne kura ni iye ne miyaan panganyanyari atawakan iye ne mangga penunay me na kura iye ne miyaan kawase re miyaan meumat Islam iye ne mapatagin puas amban iye ne tek kabangkuin si deluan Nabi Sulaiman, insyaallah subhanahu wa ta'ala, continue to be subject and be sumukohap, atau akan miyaan bang tege waktu kita bi upama insyaallah ta'ala, bang upama gani waktu tebi, nagiru meki ini, bisan pag-elet tebi bahangihin, miyaan makuku kamaapan cikam kemon, arak tumaha taha iye ni miyaan lecture ten bi main sangim. Sumagua miyaan game ke ine pegge dibuhi ke laletan tebi nageru me ke ine hatu bisan taha ko itunele makuku kamaapan cikam kemon bang niya lete bisara laat na maapun biku. Aku dan buat manusia magkamali. Magsisyong bisarahin pataha. Magsisyong pagkakamali ini. Bang upama ni ale bisara tumuon. Erebi maksud tebi mapakalihin. Na bebegan tebi sitamanan tegi estenbi. Salam doa si kaam kemon. Iye me pong tinai kalasahan. Si me jidda.
lamot ni sampay usbawaris. Salam dua si may makanak Madina. May pong tinay ko magpapangadji ruu. Si may abha, si may hail ahsa, may duadimi delem Riyadh. May pong tinay kami delem Daruz Zikr. Duk delem Hayu Shifa. May salam dua si kaam kemon. Bang kita pipan isab penelihala amban ini, may bala may petek kasi kita inen. Amban Kuwait, salam dua si kaam, amban Qatar, amban Dubai, amban Bahrain, amban Jordan, amban Sudan. Lemikian piu kita pedurul pesilangan, amban Malaysia, amban Philippines. Salam dua si kaam kemon pagakak duisab, pitu kita isap depan. May si UK, si Europe, si United Kingdom, salam dua si kaam kemon, paphap na kita bihadja, iyan miyaan pekenya-kenya, salam dua si kaam kemon, maid na ku si kaam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.